Sina Abunao nang nokpada nungsit thadokpra hai. Asibadi kamai hai de gyan ta de adu nokpada nungsit thadokadi na thadom de khande nokpada nungsit khadi chalam de ma den kan bada Haudre hangam kanggoga yongsa irombaga si yongsa maru horen katnaba bani ngasi mayamna Abunao gi maramda khangning ba mayamda loima khangnaba question and answer blog ama tawge habado hoji Abunao laktuna lere aduga khoi ji cha khana charu gi ge chakcha toga koi mayamna hangakpo question mayam do Abunao da mathang mathang khumanjarage adudi chak charu gi nay đấy nơi dịch ra thì dùng chắc lụi rồi mà nè khi nào ra lụi làm cái này đấy nó sắm phút thế mà si cây càng gồng hàng gang si hàng gang càng gồng nè đúng si na ai chắc chắc cái một si chắc mà lúc gì sáu vậy si dùng một xa cái chỗ là mấy thuốc gọi cho hỏi rồi nha được rồi tao mới anh ạ tao bằng ạ thế mày xin là khai sầu bên đây chưa biết thế mà xin tụi hào bên thôi cái mà tụi vui rồi hả đúng rồi si nga thì tàu thuộc âm bộ là thì steaming tàu bằng ngàn này nga steaming Kanan siya mo na duba? Ako tama na si already very good tay yung thumde sa siyang jarage ay mo si sa thuộc kìa sa thuộc bay ing bagi ing jaga to budi ingan ya de adum inga di sabu tu mame amju dum ingan bigano sa to kandangi adu nasi akoi tai mai yong sa alu yom cha lu yom bajina khai nei le rame am hawle me ai gi ming nibir kau jai adu mam nu si dana Abunao ju kawi adu akoi ma akoi pai ming na kasam sana tumba du akoi mai ming na marang them bina pti adu jo question adu di jipokta keno tai jabno question comment 19 comment la e duga 29 like la e ko adu ji mathang mathang 8 question je pathura ge go bno hairo net chik chang tappe first question aham de le mi se Junita Nirmal ko si sina hangai je Abunao nang ninena yam nungsiye nangbu class kya karage aduga kari school da tamge lot of blessing icha manba tiji gi question na che yamna phajai nungya nungsi ji je adu ai class 6 ka jare adu ai school jana class 5 ba mariam budi soi da tamjai adu amuk sainik tongena sainik ko coaching ngong yawi adu ga sainik thare adu ga amuk sainik ki result je haidok result to pa ngai jali Abunao kenona lanchen bi na ko chiche lanchen bi sina Abunao nangi em karino tiji go sinam phajai ramta hanati adu ai silbi service aningi adu ai marak te dum NDA ju try tongni adu tije question ji lo jare aduga D jockey dada male sidi ko mana Abunao can you do me a favor I want mana erase ko I want to hear you sing or dance in any song you like dada gi di ai no mo du mu charage uji adu mande adagi mathangda melody ahei hai ko sina bro Abunao se bro gi kanano hai ko ta ahoi dam chauga ai ge se jinao ne jinao pukmina ba nde cousin ne ibani cousin brother adu ai ta ai gi ahoi baba gi manau nu pa gi macha ne Abunao je mathangi question jina ngan thoi longjam ko Abunao nangna khwaidai pamba color se kaino question je kitang sange Abunao ko Abunao nangna khwaidai pamba color se karino aina khwaidai pamba color je
red ka blue gani. Aduga karamba country da chatningi. Ai Japan chatninge Japan da. Okay. Adagi di karamba freedom fighter pami aduga karigi ma pami bano. Ai freedom fighter da pallabdi ai Mahatma Gandhi pame adu maram di Mahatma Gandhi je non violence ne. Adu Mahatma Gandhi pame. Okay. Adagi nangna khwaidagi hainaba subject se karino. Aina khwaidi hainaba subject GK and science. Okay. Adagi aduga nangdi yamna singna ui aigi ipwagumbani nangna peace puraknaba Manipur miyamda kari paujel pininge abunona Manipur miyamda kari message pininge ya chichena hangai je aina piningmadi Manipur je aina haningi je corruption mi mam je corruption da bole patai adudagi amu mahoi mising je positive ata khalo yaro negative jo khalo kani adu anamana positive pame. Okay, मैं आमजे positive thinking अमा लेरगदी मणिपुरी शांति लेबो रखनी सिनेबो पाबना और दगी अनोबो चहिना अदुगा हैप्पी न्यू ईयर है सोम द जु सेम टू यू अदुगा अनोबो चहिना लापदा नंगी वेट सु मयाम ताबो ओइजरो ओइजरगे. Okay, अदे मथंगी क्वेश्चन जिना हाइट्स रोहित तगी को दादादगी how old is Abunao? आई हुजिक सही तराम थोइ छुजरे सही ट्राइन थोइ जंगै ने. Okay, मथंगी क्वेश्चन जिना Your mama spy hai ko abnao nang school chatri kai gino हुजिक आई vacation हाजर एदुगी स्कूल चतु. Okay, mathang da nandi bala yumkhaibam chaba khara hallo abnao chaninge na pungcha da chanu nangi figure gi su khara semu 한자게 지제 boxing nang boxing gi tawga we handana ba tawri chaidana 왜 한자게 지제 두이 복싱기 adum tawjarga we handana ba dum pajan we handajage abnao cute yam oi se kai sage adudi ai mena ta pakhum leite adagi abnao nang hujik weight kya no nangi weight hujik kya no adu sijina linthoi ningthojamna hangapa tichen nang ije ai nan video tichen nang ije video je subsai ai na number jiga nga ai ngasai ai nahan jo dum video nami 63 level ba aduda mu ai ayupta khoi oja nong ole ba auda mu ayupta om 62 le ba dung sa yumdong om ba do yumdong o ke sasal bagi aduda mu we 63 ang dor me da jara me adudagi hujik keno na ko Suranjoy nongmai them na abno se kai school da tamge aduga chahi kya no aduga kari class no ai uji class 6 ka jare hang sai jo hai jare class ai uji class 6 ka jare adu ai hana mariam de soi tam jai class 5 bau aduda class 5 bau mariam de soi tam jai aduda I coaching yawi ko sai training try da coaching yawi ada pekha thaure adu hai doctor aduga chiche keno jina lisa jina ba lisa jina kai haige kanda abnogi yum se kai de gino he ai thangoi ban sinam le kai de ne. Okay, adugi ayekpam amusana na dada male ko mana hangai je abno se kai lam de gino kai school da tamge class kya ge sai di khungre ko si ja adum seno toroje skip toroje Surmila Guru Mayum Chichena Hangizna Abno Kai School da Tamge class kya karage si chamane ma'am question je chamana ba ma'am yawe chamana ba dum repeat sa wara biwa di repeat ja roge aduga Den Marley dadajna haizna abno nang chak kyam chage ai sak je ma sai video nam jagre sak je dum ti kota di ola sa jare dum changam da sa jare ka handa na ba X schools gaming abnao nang nongmada chak kya rak chai X school gaming na si dadara chichera khangre man hangai je abnao nang nongmada chak kya chage kya rak chak se nang ayup ta zum chare num na zum chare adu marakta kai chage marakta di ai nundin da cha thak chai adam ali da cha thak da goi light gumba biscuit gumba ke ka loi cha jara ga dum aduga oinam Satish dadana hangai je abnao nang YouTuber oining brai ai sa ga ka ma hang jar ga ai YouTuber mo oi jagi ni adu ngai bi man
Abunao nanggisu channel ama hangkini badadi ko. hangkini. Now Abunao gi channel hangkanda ju ai link hapsarake aruga Abunao gi channel bi subscribe to view. Adagi mathangda the fat guy hai ko. The fat guy na hangai je dada oram dong wale ma je ko. Abunao nongmada chak kyam chai aduga noi rise ma weight handage khanbra khalibra natraga adum fat oina leningbra aduga class na kya karino school na kadai da tami ai wai dadagi wai kha do mu skip tawjage adu dadana ama noiningiba adudi ai pakhum bijage ai ujik handa ba kan tawjari boxing sanaba ka bem to sanaba dum tawjari no adum noiba ai no ujik noiba handa kanda adugi video namjarke. okay aduga enemy channel na ko mo hangizna Abunao se kai thoknage brother ga ngasai jo haijagre Abunao gai bani je cousin brother ni akoi kaka gi masani Abunao je aduga ngasi gi di question later male refresh amtang tawraga anobu question lak prenge akoi keno ne video nambam dai tan thorak tore ada tan thok tringai da je anoba refresh tawbuda question ani lae sigi Cyprus slim hai ba mana hangai je dadara chijira khangre Abunao aduga mana hangai jina Abunao nang nokpada nungsit thadokpra hai Ashimani kamai hai de yan ta de adu nokpada nungsit thadoga ji na thadom de khande nokpada nungsit khadi chalam de ma den kan bada aduga amana du ai phajana dai ngamjara Jiverna yam padama ko jane ngai Jiverna hai yo ta mi ne Abunao se yamna nungsiye ko Abunao na yam nungsiye Jiverna hai sina chijira da photo yaudre aruga hayeng chawraga kari oige khalino Abunao hai go madi sawa de skip tawjage ngasai Abunao na ngasai khumgre mai aim in life khumgrabane jejibina aduga Abunao na khwaidagi nungsiba mi se kanano me oh aina khwai nungsijaba mi ja khoi family ne okay adidi atopa question further question later ngasigi Abunao gi question and answer ahamba question and answer je swaide lotion jarage ma'am thank you ma'am question hang birak pai damakta ma'am thank you aduga mathangi atopa khangning ba layer su question adum hang biro si video gi makha da dum comment section da question pibiro adidi ma'am good night ma'am